Stani sad. Nastavak našeg gubljenja. Šta ti je bolje dati? Bolje meni dati, to si krenuo reći. Ne znam. Prijetnije mi je to jedno dugme. To što... Bolje mi ne radi to što mi ne radi, nego da mi ne radi ono što to drugo što mi radi. Tačno. Wow, what the fuck? Ona šta, moram pokazat moju identifikaciju, stari. Dođe odavdje identifikaciju. Nema ništa. Aleksandar Vulević ne piše ništa više, nema slike. Totalno ne postoji. Ajmo mi ja... Što jest ja nemam, to ne znam gdje. Ti još više ne postojiš od mene. Meni je bar ime zapisano. Ja to je dobio, ja izgubio neđe autobus. Mogli smo se kebab, to je ovako popularno za Beč. Kako, Frankfurt? Kebab, to ti je onaj gyros. Jes. Se isprolivamo neće. Kako to im dobijali neđe potpuno besplatno bicikl? Pa koliko pola ta bicikl? Nemam pojma, bit će vlada, šta ja znam. Tvorili se liko. Zavisi kod nas dobiješ džabe bicikl. Ne bi rekao da se ovo naplaća čim je ovako ljudi. Ma ne hoće se sigurno. Ne. Nego unutra sjede kulire, nego iz ovo ima koncert neki kurc pas. Pa ih ovako, pa se im čekajući zapeli. Jesi. Ovako čekaju. Koliko je autobus? Vid autobusa bez točkova. Ovo paš ima točkova. Nema, vid vuče se. Možda šulja dolje, varnica. Šulja, Šulja. Stani, Smajlija da vidim. Okreni mi Smajlija. Vidi, tamo se zaustavljam, a? Kada dođe da vidim Smajlija, zaustavi se okretanje. Jebo mu ja mater. I know this place where you should go. Bio sam gladan gdje su bili autobus. Ali se izgubila petlji kad si vidio moju retardiranu facu. Šta mi danas treba da radimo? Uz dva idemo u hotel i šta onda? Onda idemo da se tuširamo, da se saperemo ovaj gliv sa nas. I to će potrebati 5-6 sati. I onda idemo, čini mi se neko slobodno vrijeme, šta ja znam, pa onda idemo večera, prater i onda, ne znam, noćenja, mi ćemo tu. Gađamo lovobojima. Ajde, idemo dolje. Dolje. Gdje ćemo tamo, koliko je sati, brate? Nemamo vremena. Jo, pedera što se zavali ovdje. I glumi nekog metalca. Gete, brate. Mogu se poperati. A? Srada. Pa je, brate, ovo. Ti kako su se komplikovali sve ovo. Se zamisli ljudi moraju da se šetaju pješački putem. Trotoara moraš da ideš ko pješak. Trotoara moraš da ideš jebote, niđe veze. Nisi više tamo ovdje vidimo onoga lika. Šlepjaj. Sad pa si jedni čovjek. To su ovi... Znaš što sam vidio neki sajt, znam da mi je ostao pamćenje, onaj logo, neki medija, nešto. Tu sam vidio ono gdje su bile one firme velike, znaš, onaj tržni centri. Tu sam vidio neki ogromni tržni centar, tako se zove. Kodak, stari, mogu sad da uzme kameru, kunem ti se. Kodak? Uze kameru, ono 90 eura podvodna. Sve gane. A možda će ući ući? Gdje nećemo? Šta je ovo? A što znači ovo? Ne radi. A što ne znači? Podaš nam je to. Stari, okle mi ođe. Suvenir. Smart living. Ovdje ništa ne radi. Nedeljani poštuju tu cijenu. Neđelj. Zvučnjaka. Zvučnjaci. Moji zvučnjaci su bolji od njih. Da. Gdje je pigale? Ja, pika. Ovo ne razumijem, šta, ti baciš
Uzmeš novine, gledamo što nam je. Idemo maši, svima maši. Mi smo srećni ljudi. Evo ti fontane. Jes da nije na pravo mjesto, ali tu je fontana. Znam da nije, jebi ga. Zadovolji se s ovom kad ne možeš naći onda. Neću, tamo je ovo. Mogli su McDonald's, a? Šta će? Bratislava, Mocar, ajde bježi. Mama ja. Još od Jebe. Došli smo od McDonald'sa, brate. Hoćemo? Ide u McDonald's, daš drvne ko svinje. Pa vidi banja auto. Chrysler je. Kuba baba. Jo, brate. Standing. Allah baba pričala na storiju. La Bamba. Serio, ne? A? Johann Strauss. No, ne suđe pogledati. Dobrovoljno ako ćeš platiti, ako nešto moraš. Zašto nema građanih mapa, evo, što sad je pravo komplikovan grad kad nema ništa ovdje? Mislim, kad ne znaš gdje. Albert Dürer. Evo, te život, koliko je čovjek tamo je jako... Hotel Sacher. Šta misliš koliko košta ovdje noć? Ne znam. Nisam spavao. Ajde idemo sa vama. Idi ono gore, brate. I banja. In my bedroom, in my bedroom. Smo naš? Nisu. Naši ne lute ovo da stari. Ja ti je... Ovo sam majti možemo. Boli nas kurac. Ma i noge opadaš. Ja se tek zagrijavam stari. Idemo za stepenici. Ajde privjeti ovo malo svega. Idemo uz ostale gore. Ruka mi se preznojela malo ti. Se ima kastele vetom otpeo. Čuj? Da vozi tranquilno, snimno. Brate, ovo nema nič. Mislim ima ovdje. Što ljudi kupe novine? Ne da bože da su kod nas novine džabe. Znam se imam Ameriku, pinite ste novine džabe ništa. Jel? Ne, nešto 10 strana. A kod nas? Daj bože, kao prvo ne bi trajalo 3 minute. Kao drugo sve bilo po ulici. Pobačano. Te drugo novine i odmah i bače ih kao zapale, naprave navijan od njih. To je ti prvi čin. Ja bih ih odpalio. Daj šta sam me zajebao, gdje sam došao. Nema tamo gdje. Ide ovamo, brate. Nemaš gdje? Zajebaš ovo. Aj botane. Ja sam nekakvi kurac pušte ovdje. Nemam pojma. Ja sad imamo zidimo. I prinući nas u restoran. Pauzirao to? Ne. Sad da sam sve po frške, da. Nisam žope. Dobro, sad imamo pogled s visine. Gledamo ljude s visine. Posjećamo se kopaju. Kopaju. Šta je ovo ti gospodar? Da, evo. Će ovamo slikamo, sad da snimim. Se kao neka gospodar. Silice, da vidimo što ima. Ha, pišan te. Fin je ovo grad, a? Nije da neko pokretne, ali dobar, nije loš. Evo odavde, sa glavne terase. Jel o mene slikava, jes? Aha. Kako ne? Ti ovo samo ne vidim tu. Ajde, ajde. Čekaj da me slikava nas, sad. Slika naš. Čekaj, nikako da dobro. Ono pora nas slikava, bjeli, neću više, sramota me. To ne uništava mi je sliku, brate, sad ljudi bi samo mene gledali.
Na pokretni stepenicama ćemo ovdje. Čekam pokret. Hoćeš čekat kad on stopiri? Nema su šta čekat kad on stopiri. Od reklame, ovo kod nas ne bi smjeli. Tako, kad mi idemo na smjenu. A on se probi kroz u sred ove gužve. Ma neće, vidiš ovo kada to ovdje samo učinu što priča. Ovaj kurac neki da potvore. A nije nego vodič. Šta priča mikrofon kada nisu čini. A kad su gluvi svi ovi. A nije, nego si dobio poslušalicu. Sve je fin tebe. Ja dam kupu čovjek, da ide. Albertina, sira fin. Bildverit. Bildverit. A tada prekinem snimak da vidimo mi Česmu. Ajde boga ti znam, ja vidio sam sad, znaš onaj špicasti vrh. Pa nije to to. Jes, da se kladi, ne ovaj, nego onaj tamo ispred. Samo ti snima. Pa ne, nije onaj je glatki, nije. Samo ti snimaj lagano, znam ja gdje smo. O, ali, Ja sam ovaj grad. ali, Ima sigurno 2 sata, ja sve znam. ali, Ja sve znam. Pratim. Ausgehen. Englische Kirche. I broj telefona, 54640. Za ovoliki igra, vidio je. To ono kao uživa, gledaj u gradu, ono nešto Boli kao, ovo, šta? kao onda se šeta, ono, ajme. Wolfgang Amadeus Mozart. Šta je? Izgleda, nema Amadeus samo ispod škole. A on kupi suvenir, hoćemo kupi suvenire. A ovo ti ćemo kako suveniri, hoće. A? Jeli? Iza su neki lijevi suveniri. Uzeli smo tamo, znaš, smo rekli jebo. Još prije ono kad si htio na majku. A je bio sad. Vidiš, ima Amadeus i ovdje, nije to samo u Kinu. Pinaki, to je neke drvene stvari. Turkinja neka jebena. Znamo kao. Ne, daj se, nije još. Ne znam koja je knjiga, to se religija stvar. Religija je knjiga. Lazino šaridi i makar stoji. To nas ne ide. Nosmije. Sreća. A on, misliš na ono, jel? Pa nije to. Tu ulazi onaj centralni ulazi, onaj veliki krug u srednjom sam radio. Molim? Da nastavljamo dalje. Evo ti dođemo. Slušaj me da ti govorim. Evo dođemo, evo sad čekaj. Hoćemo ovdje. Ne, nego da vidim mapu. Ćemo unutra ovaj srednji. Koliko ću naći bicikl? Nećemo ovdje što nego... Sad će sad će da nađemo. Evo gledaj. Nema ga niđe. Se nađe parlament, pa ćemo se... Move, bitch. I said move, bitch. Ovo je to sad. Šta rekao? Evo ga. Red Army Memorial. Vidiš evo, mi smo lutali gdje smo bili kod... Vamo neće. Ođe smo, još dobro je rekao onaj. Znaš da smo došli do ove bili. Pa pogledaj kolika je to razlika, ti misliš da piša? A gdje je parlament? Parlament? Evo ga. Evo ga. Nije, to je skoro između parlamenta ovoga... Evo mi smo odavde došli. Ovoga parlamenta ovdje. A je žrotik. Mi smo bili ovdje i onda se on je rekao vamo s ove strane. A više ja sam rekao nije nego je vamo i vamo je. Dobro, sad znam gdje je. Da uđemo da vidimo suvenire. Šta je sa ovo, gdje smo bili? Smo već prošli ovdje. Ja ovo moram pogledati, ne mogu što razmišljati. Ono što ne mogu snimati više. Ovo je mi kuglja, daj otkući. Otkad ćemo da rolamo kuglu. I know this place. To je da njena vodi put. Where you should go. I know this place. Where you should go. Zašto mi idemo putem, brate, od svih ovih kretanja dolazi? Navikli, brate, Herceg-Novi nema 2 trotoara i stalno putem ideš. Pa si jutro mi idemo put. Шоколаду спишь, купить все. Puno. Nije okej, ono. Aco. Hasta la vista. Hasta la vista, bitch.
Bobo mi je dao, Bobo. Bobo smrade. Moramo nešto naći uzeti, da nam pošto ne može. Sad ću da te jebem. Sad ću da te jebem. Viš konje, ono? No, Isto konje, to su brate, ne konji. znam ti će mi za danji. Konjovi. Sačka, ovdje onaj špicasti vrh, sad da vidiš. Bog zna kako je to. Evo ti ga špicasti vrh ispred nas. Jes. 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 Evo ti ga tu, ono gdje se bacaju novčići ispred. Kako znaš? Ko je u pravu? Ko je u pravu? Ja. Ko je u pravu? Ja. Ko je naučio sve ovdje na pamet za nepunih 2 sata? Ja. Ko? Ja. Ko? Ja. A zašto stalno govoriš suprotnim smjerom? Zato što to nije taj Zato vrh. što si retardiran. To nije taj vrh. Ja sam najpametniji od svih pametnih. Pametni Ahmedić. Kako da nismo ga radili, ne budemo A kontakt. sad gledaj ti ne znam. Li došao je iz... Gdje on igra tenis, sam sad su, gledaj. Sad se li gubi? Evo te pa. Stigo Li. Nisam govorit jebem ti. Ima meta Jesi mi sam. došao tamo do tamo? Van. Da bi se spodali. A odavde smo došli, sam to rekao. Neko sve to. Malo ti pogledam kičmu sad ovdje, si me čuo? Ajde. Izdati imate, neću još koliko naroda ima. Čuo moj. Čede si sad. Da nema nikoga, znaš šta je ovo? Zato smo malo promašali tajming stari, koliko je sati? Koliko su mi krug pravili? 6. E, još nije 2. Ajde pa tamo. Ali, crni. Odjavi se. Javi se. Ajde.